Darling, I know you. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know. So karon man tumihog Cagayan and karong gabi nga mo ang biyahe. And muna akong gamit, naka-ready na ang ako ang mga clothes, naka-ready na ang ako ang gear. So yeah, let's go. So karon na namin sa Buda, na sila sa gawas ng haon. I know you do. Send me. I know. Nagabayad pa sila sa mga entrance. Yeah, ganina rami diri naabot mga alas 7. Then nagulat mi hantod alas 9 kay 9 sila mag-open. Barato lang bayad pag weekdays. Monday to day, holiday sa Davao, so Kamerang bayad. kamayran bayad. Yeah, kung Sabado Domingo weekends, mahal-mahal kay syempre dagag tao pud mga to. Reminders lang po tayo ma'am sir, before swimming and sliding or proper swimming attire. And also accessories must be removed, the wrist, the glasses, shades and watch before swimming and sliding. Nakasulod na jud mi diri. Nindot kay diri guys. Tama na kana dira barkong amurag na tumba. Nice kayo. I think pang bata ni diri. Then na dito ang pangdagko. Kita mo na kanang dagko kay nga slides. Ay wow ka nice. Oh my god. Oh my god kanindot. Napay murag something na circular dito. I think mao na tumatik tuyo ka katong basta.
First blood. Double kill. Killing spree. Nag-start na ang ilahang wave pool. Yeah. So nag-try namin sa mga lain nga slides diri ang apart. Kasi giveaway dra kay subscriber ba ta ka? Ang subscribe na layo. So man namin sa duha ka slides diri sa moang duol. And I think unya mag-try mi dito kanang sir kana dira. Kung asa nga upat mo kabuok dapat. Then napapoy laing slides dito mo side. Alas 12 na sa udto. Alas 12 na udtong tutok na. And well karon since udtong tutok na pangaon na mo ayaw mo ka ano Darling, send me. I know. duha na lang ka beef tapa tapos isa pod aning I know. Send me. I know. Send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. You send me. You send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. I think mo tumidra niya mag-try mi sa mga other nga slides, other rides. Yeah. Okay. So this is what we call riptide reef. Forward. Open grip pa anak. Okay, cross leg. Okay, ready? Cross leg. Whoa. That was the key, now it's switching back. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into free.